Halor kajing keno kabalami habayade ba kajing pom ye Dieng ha Lumpongdeng kabadon ha yam. Kamdei kabalapha da kasorkar henry kadei kabalapom tu de kibriu shimet. Habakren chikila pathai Khubor uba ban nongkenri ubadei Tourism Office karibhoi ulai thu bai ketika kam ban pom ye Dieng ha Lumpongdeng kamdei satya kabalapha da kasorkar hendei kadei kaba pom tu de kiriu shimet kibashim kabu kamtam hakum kani kapor kabadang don kajing persya halor kajing temu jong ka sorkar bantai ya kataj resort bat spa hautei udaulenong. Syuk-syuk layat huru, bamaria yo jingtip halor kate kajing pomding na kaliang katana tourism kala Pyntip wut-wut syaki pulit ke yam ha kaba kila yo kemru ya armut kibriu kibadon keti ha kate kakam. Kebetulan Shah ni mula di kong kalau buat ni yang ke department ni yo komplain dang mana kini mesti sajan ki yang yo phone call na state manager bagi dan beliau ki bawan Spok Island ban pomding tingi ur bot hing la Pyntip segi oksi jok yang police station ban mi iru bot hi la phai ki beliau ki jongi bin pej ki beliau ba pomding tinggal ayo kem armut ki beliau ke hadin kini beliau ba ibu sibat hi bawan pom hadin melayap yo tu jing do tu la hadin pada bagi obat tu ni pun pelak nyok pada je la sai ka skir kon dan ka jing token yang forest department ro stage pol Lumpongdeng Island em ya kat kum ka jing tu ki dang ki obat no kepada ki obat shopping klaim hi Dieng je kamar rabun tang barang ta kadang ya inquiry na le tulit benal yang forest department kan mi la sai ka skir ngin lepet kita ki Dieng pelapom.